Eka dyondzo ya namuntlha hi ta va hi karhi hi dyondza hi atikili ya phephahungu. Sungula u tsala mepe wa miehleketo eka page leyi tiyimeleke yi ri yoxe. Page ya mepe wa miehleketo na yona yi fanele yi va na nhlokomhaka. Page ya ku andlala na yona yi fanele yi va na nhlokomhaka. Tinhlokomhaka hinkwato eka page ya mepe wa miehleketo na page ya ku andlala loko ti tsariwile hi maletere lamakulu a ti khwatihatiwi, kasi loko ti tsariwe hi maletere lamatsongo ta khwatihatiwa. Atikili ya phephahungu yi tsariwa endzeni ka kholomo. Xiya xiphemu xo sungula xa kholomo hi kuma leswi landzelaka: vito ra phephahungu, siku, nhlokomhaka leyi nga tsariwa hi maletere lamakulu, vito ra mutsari wa atikili na website. Xiya lahayani henhla ha vona va tsale ku atikili ya phephahungu endzeni ka kholomo xiphemu xo sungula va ku phephahungu ra Chikumbu, ivi ku va na siku 22 Ndzhati lembe ra 2020. Ivi nhlokomhaka leyi nga tsariwa hi maletere lamakulu va ku mutsoniwa a xiximiwa hi sagwadi, ivi vito ra mutsari ku va Makhayingi Nkuna. Lahayani tlhelo ku va na website ya vona. A hi languteni xiphemu xa vumbirhi xa kholomo. Hi nyike matimu ndzhaku ya hungu leri u lavaka ku hi byela rona. Xiya va ri eka masagwadi ya vutshila na ndhavuko ya Gaza lawa a ya khomeriwe eholweni ya vaaki ya Lulekani ePhalavurwa hi siku ra 21 Ndzhati hi lembe ra 2020, yende ya xirindza loyi a nga bofu u xiximiwile hi sagwadi ra vuvatli. Lawa ematimu ndzhaku swilo swo fana na siku, ndhawu, nkarhi, mavito ya vanhu lava khumbekaka swi na nkoka ku va u swi tsala. Atikili ya phephahungu yi nga ha katsa fenya, dyondzo kumbe ku hlekula, kasi vuxokoxoko bya maphorisa kumbe vaphalari kumbe lava lavaka ku pfuniwa hi ndlela yo va u tsala tinomboro ta riqingho swa pfuna swinene. Loko a karhi a yisa mahlweni hungu ra yena u vula leswaku yendeya u tshama eHomolani naswona emuhlampfa wo huma hi le Masingiri eMozambiki. A phikizana na van'wana vavatli vo ringana 10 kambe a hlula. Loko a vutisiwa hi matitwelo ya yena endzhaku ko hlula, yendeya loyi a tikomba a tsakile u te, ndi nkhensa anonghungune wa hombe a nga ndi mahele vuxinji ndiko ndi kote eku hlula. Lahayani swi nga endleka himpela a vule tano hi vulavulelo ra yena yendeya, kambe ri kona nyana fenya lahayani tanihileswi ku nga vutumbuluxi. Va yisa mahlweni va ku yendeya loyi a kotaka ku vatla matshuri na tindyelo u hlamarise vo tala hi nyiko ya yena, hikuva hi ku mbambela kunene u kota ku vatla hi vuswikoti bya xiyimo xa le henhla handle ko gombonyokisa. Va Gaza va n'wi xixime hi sagwadi ra mali ya ntsengo wa 25 wa magidi ya tirhandi. Muvulavuleri wa Gaza Manana Shimange u vula leswaku va ta simeka website ya yendeya.com leyi va nga ta navetisa mintirho ya yendeya eka yona. Loko munhu a lava ku vatleriwa a nga ha tihlanganisa na yendeya eka nomboro ya 086 654 4321. A hi xiyeni. Nhlokomhaka yi kona yi tsariwe hi maletere lamakulu, mavito ya mutsari, mavito ya phephahungu, siku, hinkwaswo swi kona. U hi nyikile matimu ndzhaku, siku, ndhawu, nkarhi, mavito ya vanhu lava khumbekaka. Ku na fenya nyana naswona ku na vuxokoxoko bya yendeya loko u lava leswaku a ku vatlela. Emakumu ka xitshuriwa xa wena tsala ntsengo wa marito lawa u ya tirhiseke. Hi ndlela yaleyo u ta kota ku tikumela timaraka to antswa swinene. Ti tele tidyondzo leti u nga ti kumaka eka channel leyiwani, kasi u nga ha downloada video leyiwani mahala hi ku tirhisa VIDIYO.
kumbe YouTube.